Ova knjiga je u neku ruku autorov monolog i dijalog sa prošlošću, sa mnogim značajnim akterima, zbivanja, sa samim sobom. Autor je u neku ruku dobar reporter toga vremena. Ona je njegovo svjedočanstvo, njegova ispovest. Knjiga je puna podataka, zapažanja, ocena, poruka, pouka. Ona deluje intelektualno, lako se čita, ona je angažovana, ona pokreće mnoga pitanja, traži, nudi neke odgovore i tako dalje. Radovan Kovačić je ovom knjigom obogatio historiografiju i beletristiku, a time i politički život. On je neku ruku priručnik za spoznavanje tih godina. Ova knjiga je i pionirski poduhvat kojim je autor zadužio, rekao, historiografiju i publicistiku. Njen autor nije evo gotov sam. Pa mi smo naučili da promovišemo knjige, a vi to ne može da bude pola sata nikako. Evo, gotovo. Mogu i da ne govorim o vrednosti, vidjet ćete kad budete čitali. Mogu samo da kažem da će čitaoci se sa zadovoljstvom družiti s ovom knjigom. Vidjet ćete zbog čega. Da je ova knjiga vrlo dobar, pokretan, trajan spomenik i tom pokretu i autoru. Da je ova knjiga dokaz da ipak ništa nije ravno knjizi, jer knjige čuvaju žive reči, tu je znanje, iskustvo, prošlost. One su najtrajniji čuvari pamćenja. Neka našeg Radovana služi Plavijans i kompjuter. Sigurno ćemo mi uskoro da promovišemo neku novu knjigu. I oprostite, hvala vam na pažnji što sam... Maspok i Hrvatsko proleće je samo jedna epizoda u dugogodišnjoj nacionalističkoj strategiji u Hrvatskoj. Tako da samo ja da navedem, možda to mnogi ne znaju. Sjetio sam se godina, 1921. 1931. 1941. 1961. 1971. i konačno 1991. Pogledajte red, ne znam te jedinice kako su samo nanizale toliko. Taj bauk nacionalizma, šovinizma i separatizma, čija je osnova ugrađena opšta iracionalna mržnja prema Srbima u Hrvatskoj. Zahvaljujući kleru, katoličkoj crkvi, dakle, delom hrvatskih komunista, nacionalista. Oni su napadali u Maspoku velikodržavni hegemonizam, birokratizam, centralizam, unitarizam i sve slične dodatke. A na sceni je bila duboka politička kriza i prava nacionalistička euforija u Hrvatskoj. Dozvolite na kraju samo da povučem jednu paralelu, tu ću završiti. Ko želi da sagleda stvarne korene Maspoka, dobro bi bilo da pročita knjigu doktora Momčila Diklića, evo tu je kolega autor, Budački proces i slučajeve Brkića, Čanice, Žigića i drugih Srba koji su rano propevali, rano otkrili položaj srpskog naroda u Hrvatskoj do ovog tragičnog raspleta 90. godina. Naravno, njihovu tešku sudbinu. Ali isto tako i Vrtka Krstulovića, Memoari jugoslovenskog revolucionara. Dalmacija 1905-1943. Fragment istorije 20. veka. To je njegova knjiga. I nedavno izašla u Beogradu. To je dakle konstanta hrvatskog nacionalizma u težnji za samostalnom državom. Ja bih samo na kraju rekao, Maspok je bio generalna proba za vreme bliske budućnosti, kaže Radovan Kovačević. I stvarno je ovo tačno, sve zahteve koji su isticali u Maspoku kasnije 1971. sve su ugradili u amandmane i Ustav 1974. godine. Apsolutno sve je ostvareno. I u epilogu na kraju, koji ima naslov Nevoljena zemlja, na stran 367, autor kaže, citiram ga, samo za 20 godina Dalmacija je bila među najgorim poprištima političkih sukoba, a kasnije i oružanih sukoba koji su projektovani u đavolskim radionicama. Epilog je tragičan, Jugoslavija je razorena, a ceo jedan entitet Srbije u Hrvatskoj tenkovima je prognan sa svoje zemlje i oteran u čemer izbeglištva. Zatvoren citat. Ovaj deo treba vrlo pažljivo pročitati, vrlo je poučan. Knjiga je pisana vrlo lepim stilom, dinamično, lako se čita i moram reći otkriva zaista dubinu onih teških vremena 70. godina.
Dao je na kraju i tam letimiču hronologiju tih događaja, 67. 89. Međutim, kažem, ono što bih ja preporučio, da bi, sa ovom rečenicom ću završiti, da bi ljudi mogli da gledaju malo šta se sada događa od 90. na ovamo, da vide koje nam poteze treba činiti od pristupanja Hrvatske u Evropsku uniju. Ljudi, treba proučiti ovo, treba proučiti položaj srpskog naroda u Hrvatskoj i svu ovu tragiku koju je doživeo ovih posljednjih 20-30 godina. Podsjetio bih na Jugoslaviju u finalu Prvog svjetskog rata. Ona je nastala na brzinu. Da li se ko seća sumornog upozorenja Vojvode Mišića da u stvaranje nove jugodržave ne treba ići grlom u jagode? Zanimljivo, ali ni na hrvatskoj strani nisu ćutali. Znači, Vojvoda Mišić nije bio usamljen. Setimo se Ante Pavelića, ne onog zlokobnog advokata, kasnije šefa Ustaša, nego Ante Pavelića Zubara, koji je kao predvodnik Hrvatskog narodnog vijeća pred polazak u Beograd radi ujedinjenja u Kraljevinu SHS priznao: pošli smo kao guske u maglu. Sledilo je batrganje te kraljevine sve do 1941. godine. Ali se isto ponovilo i posle Drugog svjetskog rata. Ko nam je kriv? Poruka ove knjige bi mogla da bude, ako je to uopšte bitno, da se svaka kuća gradi od temelja, a temelja u smislu poznavanja interesa i namera, prošlosti i htenja u nas nije bilo. Uveren sam da će me čitaoci razumeti, pre svega istoričari, čiji glas se, nažalost, slabo čuje u političkim kabinetima. Razumeće me i stradalnici srpskog naroda iz Hrvatske, koji su najgore prošli kao žrtve bezumnih kombinacija i vražih smeranja. Koristim priliku da se zahvalim izdavačkoj kući Službeni glasnik, iznad svega uredniku Jovu Vukeliću, kao majstoru svoga posla. Zahvaljujem se i fondu Dragojlo Dudić, koji već decenijama vrednuje publicistička ostvarenja. Recenzentima zahvalnost posebna. I ostalima, konačno i mojoj porodici koja mora da učestvuje u svemu ovome, i mojoj porodici zahvalnost. Nadam se da vas nismo previše ugnjavali, zato vas pozdravljam sa živi bili i veselim.